Francis Ndugi wa ukuru wa miaka 65 na Kevin Mwemani gatagataini ka ekwirwo aria makoretwo makiagagia muingi wa Mwea na njira ya wici wa kiahinya umuthi magikinya igoti-ini ria Wang'uru mbere ya mucirithania Martha Opanga. Kuri tariki 17 mweri-ini wa Januari, aya eri hamwe na angi aria matanakinya igoti-ini mari na matharaita maria makoretwo makihuthira ni maingirie muciini kwa Teresia Nyambura mwena wa ngurubani Kiahinya makiiya indo cia ngari cia muigana wa ciringi 800,000. Nasemekana ya kwamba kunamo tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka huu uko Ngurubani town iko Mwea sub county na iko Kirinyaga county mkiwa wawili na wengine ambao wako hapa mbele ya koti mkiwa mmejiami na silaha ambazo ni kisu na mapanga, mliweza kumwibia Teresia Nyambura Muthe mali ifuatayo shilingi 7,000. Kurerikana indo ici makoretwo makienderia mwena wa Kirinyaga Road county ya Nairobi. Hizo vitu zikiwa za dhamana ya 1,879,200. Hiyo mali yote ikiwa ya Teresia Nyambura Muthe, na wakati hiyo ama kabla hiyo kitendo mliweza kumtishia kutumia nguvu ama kumuuliza huyu Teresia Nyambura Muthe. Maabitha DCI kuma ceceni-ini ya Wang'uru makoretwo magiethana na ekwirwo aya na tariki 27 mweri-ini muhituku magikio ngono mari nduka-ini yao ya kwendia spare mari na thimu iria kurerikana matunyite Teresia Nyambura. Eria ya meguthie na mbere na kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Wang'uru kwa ihinda ria ciumia 2 niguo maabitha borithi marikiririo thuthuria. Handu-ini ya Kameme TV kuma igoti-ini ria Wang'uru Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.